Maris gná agus go súléon dána geile, bhí muintir an bhaile ag dul ag an afran. Las mod an sápéal áfach, bhí daoine ag Baile Uí Shé chun ceiliúradh dhéanamh chiad seachtain don agóide ára seo. Ina nón aimsir bhluch go éifir measathe, go raibh oscian 300 duine páirteach ar an lá. Laistigh dus na chóirí luas 5 km a léiríonn tuirt an bhaile, hiú locht na agóide an trus garid ó héamh amháin go dtí an taobh eile. Tuisc na agóide bhí sgúnaí mór fada ar an dáhéamh don bhaile. I measc muintir chiaí hir a bhí láthair chasamar ar mícheálach an chóir ó sealbhóirí bannaí téirigh. Mícheál, bheith fáráling cad a harachan seothu agus chuna héamh go bhfuil tún seo. Well, dom hénig ceapas gur seaharám gom hénig pártalach an agóid a haisegin an naig an ícíochta atá dhéanamh gan rialtas leis na bantólas. Gearlanú tá dhéanamh gan rialtas ar a bobbal cinntiú go ní chuoin na bantólas. Ní linne, ní sinne féin na Seachtain sin an tairgad na fada bhar deirtar go bhfuil tír seo bhíocha leis. Ní he gná phobal na tír chuig bhíocha san agus níl éon tír eile ar dam thugan cead a díalan fíocha le cóiltaí príomháideacha. nó cead éon cóiltaí príomháideacha fíocha an buinc a chuid ar bobbal. Agus cogur an gapan tú bhfuil sé thar rud aige mar seo be hetarú hir go chuine. Agus mór an áidir nach fute siúil hana hénig, ná bhfuil sé diaad a daoine sa stúim hénig. Agus fechan tíir ceart sibhialta na bhailte is dóigh bhfuil sé ná tús chur rud aige mar cinnarí. Snéis mócha núntasarm, agóid nó cum ceart sibhialta, ba chuga middia go mar cum ceart sibhialta faoi láin teoil agus déanam stúran phobal, agus orda phobal a harach éan géile núnta ar siúil. Fuid na tíre, cín tún méid daoine tháinig a táine sin nniuh, agus níl san ach ceatatán beag das na daoine gur bhreáiletha trus agus thuirtatá agus takeíochta thuirta phobal Baile Uí Shé agus rálairc. Gur míle maithagad Mícheál. Nó chríochnaigh an mórthúil bhagad ar ra go dtí Rath Luirce chun agóid beag eile dhéanamh. Agus ag deireadh tháinig le chéile chun éisteach le chainteoirí a bhí láthair ar an lá. Bhaigh na daoine isteach i dtíoctáine nuair chur críoch leis an agóid, agus an son a leabhair le Deireadh Flynn ó Baile Uí Shé, duine deagnaí na agóide. Well, we started it on March the 6th, 2011, which was the first weekend after the general election, the last general election. And like a lot of people, I had voted Fine Gael and Labour down right across the ticket on the basis of the promises that they had made that there would be bulbs and sharing finally with the banks and with the bondholders. And even before he'd spoken to Eamon Gilmore about the formation of a government, that I think it was on the Friday that Enda Kenny actually stood up and said, by the way, all that stuff I was saying about bulbs and sharing is not going to happen because I'm finding out that we can't do it. And immediately I said to myself, we've just swapped one outfit for another, telling us the same stuff, the same weak government. And I said, surely it's time for us to start doing the same thing here. Made a few phone calls to friends and relations, and 18 of us on that Sunday morning went out on the road above in Baile Uí Shé, which isn't even a street. And we had a little A4 size sign that says Baile Uí Shé says no to bank bailout. That was in the village, wasn't it, of Baile Uí Shé? That was, if you could call it a village. But it wasn't out on the main road? No, it was on the main road. Oh, sorry, that's the village. That is the village. Beag muintir Baile Uí Shé ceiliúradh 2 bliain ar an mórthar an bhí seachún, agus tá súil Scrogall a bheith lá a ríist chun é chlúdach.